тынчтык жана позитивдүү, маанайлуу акция. Азыр болсо биз минуталык тыныгуу, минута молчания. Бул жерде билгенде биз коррупцияга, уурушулукка каршы болгон эстеликтин жанында турабыз. Ошон үчүн азыр 1 мүнөттүк эскерүү менен биз алып келген гүлдөрүбүздү коюп коелу. Предлагаю цветы. Памятником погибшим. Чоң рахмат баарыбызга, чоң рахмат. Азыр болсо биз кричалкаларды баштайбыз, кыйкырууларды. Биз баштай берели. Мындай кылалы, биздин юристтер менен бул жак сүйлөшө берсин, биз иш чарасы өткөрө берели. Биз юристтер менен сүйлөшө берсин. Биздин бул жакта юристтер Biz sizga ofitsialni Азыркы убакта диктофонун жеткизилген сот чечими пикет митинг соттолду. Значит, в связи с тем, что были футбольные матчи. Андан сыртынан мен райондук ички иштер органынын жетекчиси болдум. Андан тышкары эртеңкүсү күнү ОДКБ жыйын болот. Токаевдин биздин Казакстандын елчи бүтүрөт эртеңкүсү. Ошондуктан любой митинг соттун чечими менен Түсінікті болды. Сіздерге чоң рахмат. Біз сіздерге... Балда, урматтуу катышуучулар, бул жерде жана 10-ноябрда чыккан чечимди көрсөттү. Азыр биздин юристтер сүйлөшүп атат, себеп биз маалымат тараткандай бул иш чарага эмес, бул башка иш чарага тыюу салынган болгон. Бул бизге тиешеси жок. Азыр бизде мына юрист маңдайыбызда турат, юрист менен сүйлөшүүнү туура көрөбүз. Ошон үчүн баардыгы мыйзамдуу. Биз маанайлуу программа менен кете беребиз. Азыр болсо бизде кричалкаларыбыз жана айткандай 3 талаптар. Сизди урматыбыз менен биз Организаторы должны взаимодействовать с органами милиции. Мне надо запишите. Мы вчера ознакомились с данным решением. Данное решение 13 ноября Первомайский суд был вынесен в отношении мирного собрания гражданина. Данное решение не относится к данному митингу. Если сзади вы посмотрите... Провокация калтырбайбыз. Данного решения копия решения направить... Биз укук коргоочуларга ысылык мамиле кылабыз. Никто здесь не является... Биз азыр бул жактагы милиция кызматкерлерине рахмат айтып узатып коелу. Чоң рахмат. Кол чабыңыз. Рахмат. находимся для того, чтобы... Мына чоң рахмат, кол чабыңыз узатып коебуз. Милиция эл менен.
Hazır bolsak biz Кричалканы başlayız. Ben Rahim. Kamalsın. Rahim. 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 Uğurlar türmeli. Uğurlar. 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 Real do reforma. 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 Rahim. 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 Uğurlardı. 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 Real do reforma. Real do reforma. Real do. Real do. Real do. Real do. Rahim. 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 Uğurlardı. 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 Real do reforma. Real do reforma. Real do. Real do. Real do. Reforma. Real do. Reforma. Real do. Reforma. Real do. Reforma. Rahim kamalsın. Rahim kamalsın. Rahim kamalsın. Rahim kamalsın. Rahim kamalsın. Rahim kamalsın. Uğurlardı. 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 Real do reforma. Real do reforma. Real do reforma. Real do reforma. Real do. Hurmatlı katışuvchilar, Pijelde 3 lozungdan başkalar bir provokatsiya lozunglarni aytmayli. Bardığımız 3 lozungga toktoldu. Жаңа айткандай bizde талаптар элде абдан көп. Ал жерге биз кагаз жазып, кагазга кол коюп жүрүп атат. Кол коюп берсиңер, ошол силердин жазган Facebook'ta баракчаларга алынган талаптар бардыгы ошол жерге жазылган. Азыр болсо билебиз, түшүнөбүз, бизде абдан талап көп, бизде суроо талап аябай көп. Бирок баарын айтсак жетпейт. Ошон үчүн биз саат 1'de жыйынтыктабыз, ага чейин бизде ушундай. Урматтуу жарандар, бул биринчи коңгуроо. Бул башталышы гана. Баарыбыз футболдогудай билгенде баарыбыз сары карточканы көтөрөбүз. Сары карточканы көтөрөбүз. Желтая карточка. Вообще красная нужна. Білесіздер, футбол ойын саласында ережені бұзған ойыншыларға. Урматтуу жарандар, азыр биз силерге 700 миллион сом долларга эмне курмакпыз? 700 миллион долларга 29 мусорный полигон курмак экенбиз. 192 завод курмак экенбиз, шифер чыгарган. 128 militsiyada reforma kılmak ekенбиз. 627 mektep kurmak ekенбиz. Her bir önde 1370 okuç okumak eken. 1373 balabakça kurmak ekенбиz. Biz öydönkü narın geçsin kurmak ekенбиz. Biz 2 jolu testi kayra jolu kayra kurmak ekенбиz. 978 bin basa öbyanı her bir beraber çıkmak ekенбиz.
как они проведут это? Biz 8 milyon 401 bin pensiyanı tölemek ekenbiz. Mına biz görgöndö 700 milyongo Kırgızstandın köp nersesini bütürmey ekenbiz. Azыр biz da bir жолу Кришалка кыйкырабыздагы andan ары biz Ак Үйдүн алдына басып барып сүрөттөр менен biz жол жакты, жолду карточканы сүрөттөрдү көрсөтүп, баары жалпы сүрөткө түшүп, маанайлуу, позитивдүү, көңүлдүү тарап кетебиз. Райым! 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 Rayım! Rayım! Uğurlar! 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 Realdo reforma! Realdo reforma! Realdo reforma! Realdo reforma! Realdo reforma! Realdo reforma! Rayım! 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 Uğurlar! 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 Realdo reforma! Realdo reforma! Realdo reforma! Realdo reforma! Realdo! Hurmatlı jarandar, hurmatlı Tinçlik aksiyasının mitinginin katılışçıları, bizim göz karашыбызды, bizim pozitsiyabызды, bizim oyumuzdu bildirgeni çoğulganbız. Hazır bolsa biz barыбыз ынтымакта, маанайлуу, көңүлдүү, Ак Үйдүн алдына düz uzundan dizilебиз дагы журналисттерге, bizim фотографтарга, телефондорго, жалпы сүрөткө түшүбүз дагы, андан ары маанайлуу түрдө өзүбүзгө кол чабуу менен акырын тарап кетебиз. Акырында жүрүңүздөр, Ак Үйдүн алдына барып сүрөткө түшөбүз. Колуңуздардагы райондор сүрөтүн жолду карточкага алып алгыла. Провокация калтырбагыла, тынч. Райым! 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 Uğurlar! Uğurlar! Türbege! Uğurlar! Türbege! Uğurlar! Türbege! Uğurlar! Türbege! Türbege! Realdo reforma! Realdo reforma! Realdo reforma! Realdo reforma! Realdo reforma! Realdo reforma! Rayım! Rayım! Anasın! Rayım! Realdo reformаны талап кылабыз. 1000 человек, наверное, точно здесь. Realdo reformаны талап кылабыз. Realdo reformаны Barımızda bu da katili berinde sıfırına, Mehmet Mırka, siz aldıraklar turup ver koyun, köşesi yerden ver koyun. Aldılar durup, sırakta turup ver koyun. Elder, jurnalistler, hurmatlı jurnalistler, bu tarafka turup ver koysanızlar. Elder, barlar bu jakka сүрөткө түшөбүз, сүрөттөрдү көрсөтүңүздөр. Биякта провокация башталды, алдырбайбыз. Келе узундан. Эрлан барыңар бияка узундан чой берип койгула. Жигиттер. Келе бияка өтүп берип койгула, бияка өтүп берип койгула. Бул журналисттер келе бияк маңдай өтүп берип койгула. Elder, katışıcılar, Ак Үй тарапка өтүп берип койсоңор, Ак Үй тарапка. Ак Үй тарапка.
tarafka. Elden katışkıçılar ağır tarafka. Elder bulaka durmayıp koyma. Suratka bizden banner var. Banner ayıp banner ayıp koysa. Менин оюмча шектелип отурган чындыгында эле. Болушу мүмкүн албетте. Анан бирок менин оюмча сотту реформа кылыш керек. Анан кийин ким отурган, ким туура отурат, ким туура эмес отурат, ошону акыйкат чечет. Рахмат чоң. Скажите, пожалуйста. Бул албетте бизче өлкөдөгү Бул биринчи коңгуроо. Бул башталышы. Ошон үчүн футболдогудай сары карточканы көрсөтөбүз дагы үйгө. Sarı kaskanı görsek koyuyorlar. Rahim! Rahim! Hamasın! Rahim! Hamasın! Vururlar! 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 Real do reforma! 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 Emi Cankoz, Manaylı, jurnalistlerge karab, süretten görsötüp bulgara koyalım. Келер инсандын бул жерде кыйла көп. Алар ауа райынын суугуна, кардын жаашына карабастан Real do reforma. Var o futbolu görgöndögüdey, koltuğun başında. Они работают на режим. Они хотят работать на Журабаева Гульнара. Я против. Реалду реформа! Реалду реформа! Реалду реформа! Kamalsız. Rahim! Kamalsız. Rahim! Kamalsız. Rahim! Kamalsız. Rahim! Kamalsın! Olur! Real do reforma! 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 Real do reforma. Rahim! Kamalsız. Rahim! Kamalsız. Rahim! Kamalsız. Rahim! Kamalsız. Biz korrupsiyona karşıyız! Vururlar! Kamalsız. Vururlar!